Ngizomubonga ngibonga uNkulunkulu bazalwane ngosuku lwanamhlanje. Usuku lwanamhlanje luyisimangaliso empilweni yami. Mina kade sengihlezi ngingasakhonzi indawo ngenxa yezimo ezenzekayo emabandleni esithi sikhonza kuwona. Sikhahleleke size siphume ngomnyango. Bese sengihlezi bazalwane ngingasakhonzi indawo. Kwathi ngeminye ilanga kwakhona intombazane engahlangana nayo. Yathi uyathandana ukuthi unikeze inkonzo. Ngaqale ngayiziba, silokhu sihlangana. Ithe isuke idawuthi ifoni yakho ngamnikeza, awazifaka lezi nkonzo. Hawu, mangizizwa lezi nkonzo, hawu le nkonzo iyaphila. Ngizibuze ngiziphendule, labazalwane konje ngingahlangana kanjani nabo? Ngingabathola kanjani? Ngiyibuze le ntombazane ukuthi cha, nami lezi nkonzo ngazifakelwa omunye, angibazi labazalwane ngoba angikhonzi nabo. Hayi, ngihlale bazalwane, ngihlale. Hayi, ngivele ngibe nesilonda nje enhliziyweni yami ukuthi konje le nkonzo ngingahlangana kanjani nayo. Hayi, ngikhuleke ngimcele uNkulunkulu. Ngikhuleke bazalwane, hayi ngize ngikhohlwe, ngize ngiyeke kwakhuleka lokho ngiyihlalele. Kuthe nje ngomsombuluko ngila erenki kuWestfield. Ngihleli nje phansi emabhentshini ngibhase ekhaya. Kuvele kuqhamuka umama azohlala eduze kwami, hhayi angibingelelanga ngosimpilo. Athi yena uyathanda ukuthi ngikuphe inkonzo. Bese ngithi nayo inkonzo zasentabeni nginazo. Abese setheni ukhonzaphi? Hayi, siqaleke lapho ukuxhuma nalo. Ngibuze wena ukhonzaphi? Asathi ukhonza ekhaya lethu. Ngithi na, hawu, inkonzo ekade ngayifuna. Hayi, siphumanele sixoxe bazalwane. Azangitshele nokuthi namhlanje kuzoba nenkonzo la eHammersdale. Ngisho ngithi cha, ungabusangishilo. Umambhele wakambeje etetini, mina ngumamshelende wasesibhobho kamafunzi. Esengithi bazalwane, sengithi cha, leli thuba uNkulunkulu angivulele lona ngingabe ngisaliyeka ukuthi cha, nami ngiyayikhetha inkosi ngaphansi kwebandla, ngaphansi kwalo leli bandla lasekhaya lethu.